Hallelujah. Patinin patpa AP Vin Tuni Zong Esther Sunday programi go now. Patinin namun lapata ipuilong Vin ikipa Vin patini thangwa Vin. Khanglai hoin patin wat soila ngai ta hin sa pi Vin amahozarin patin ithangwa Vin. Hallelujah chorus kisa tabangin kagelin. Adin pakai Yesu Krista thina azoa athodo na la ahin angai zin athu zong gil kasale zengin hobong mite ho tu vai phat hi imut so phat zong ahin hi zong le ki hambo lo hitin pathian thu anangai khom dingin kahin ti movin Bible sang tuni zing vaya isim do dingowa ka dei chu Matthew bung som yile gate sang gup na hin sim do hitin chuting le luk sut ki pan thu pha bung som yile li sang khara ko na sang sagi chan ka hin sim do dinga hin sang gi chan in sim do ing ka ting amasan Matthew gospel langa ana do hitin page 41 na noya aumin Matthew bungsom nila yet sang na hin siming gati ahin hitsi vantil chun na may ho chu ahin ho win azawa nang ho kitsahiun izinamiti le thingpela kithat Jisu chun na holo ahi kahenai ama hi ko maom tapoy izinamiti le aman asay bang chun athodo tai hungun lang pakai lum na hung vetawin luk bung som nila li chang khara konin chang ge chen anasim kit hitivin ahin haptani masanin haptani ati hilovin haptani masanin ati hin zingpin agot saw til nam tuit chu akichaizun han lamachun ahungun ahi chuin han kot na ko na song chuta do sa anaum agamu ve suin sunga aludun ahile pakai Jesu long chu agamu tapo ve suin ahiti nahi chuchizia alungdon pe taun vevin pon avala la kisilmini akomowa ahungding lonin hitsun amaho tizat akun sa he pataun chuchumini chun azawa athihol a ibola ahinga naholoham ama hikoma aum tapoi athodo tai aman gelili gama aum laya nazawa ase mihim chapahi miho khoda pi do aum te ding chule thingpela akhet be dingo chule athum na nile thodo kite ding hi ati chu geldo un ati hone pathianin athu isim naw iho zo se adingina thain pathe bo pi ventin pathianinga tauna chomchane hitive engai lowa kamau e puyo wa hat sungnong pakai pathin Good Friday kamangovin pakai Jesu ke hodinga ahong thina ni kho kanidovin ke honzong ke maho chi ta dinga pakai Jesu hong thia hina ka hu hing pule kaleng pa chi dinga ka nikisan naw ho atha be in geldo na kanayuvin kamimal hin ho wa Christian hin ho kaman naw wa ka hasam naw ho kisu ha theina dingin kilhan na zong kanai chi ta diu ka ging chang tuni ni ho hin pakai Jesu Krista John Sidgal azovet sana tinan zong ahen tang zolo itini khu athodo ni khu pahi kahin manu to kilhonin to zing vaya hin pakai ho bung mi te headinga phana sa ho chuting le pakai Jesu Krista thodo akona hi ipiham ke hon kazil do thei diu ipiham athu mai hilowa ta sana kal kasun pi thei diu ho hin sei do dingin ka ki go ngovin pakai lung se tein
na hobong mi thieng te hon agel kho na zalin ka ki go na hlom sa hasam ta hi zong le nang nei man sa pia phathe na bo nei na thu ki sai ding ho hi ga so te na dingin na khut thing a ki wop sain e ngai lova e huing puzi suminin kataw na hi amen pakai Jesu Krista athi ni chu kinil kibau na phabe zong le Friday ni khu a hi ti in vanoi mi atam zon apomin hito kilhon sun Good Friday imangovin azoa Bible changin simnaw wachun nithum ni le thodo ding a hi na pa pakai Jesu ama te inzong ana season ani khu hi isima hi le mihim chi na thiam na mang cha isim le alhing thei pon Friday ni khuwa pakai Jesu thia hin azing Saturday hin tuni Sunday ani khoi simai le hing thailo jizia chu abang lo hin Jesu thi ni kho hi Friday hilowa Thursday hinte ailo waile Wednesday lang hinte tia sailoi anom zivin hizong le hi ni kho ki su dan hi Jews te ni kho su dan pa ki poma hi ti pa hi ilung thimowa masai na koi dio kanomin Zeus ten amaho ni kho pomda na chu ni kho neu cha apung ka khat ailo le athem cha to kha zong le ni kho hing tabanga asim theu ahin pakai Jesu Krista hi Good Friday message ai ngai ha bangovin nidan thum vela ahin na anha ahin hetsi ni kho chu Zeus te adinga Friday punggup ahung hinting le sabat ni kho ke panding a hi to ki honin sabat ni kho chu thing pela khai sang ki ti ho chu thailo ki bol ngai lo ahin azi chu avui nakin chu sabat ni kho chu chol nga ani hi zia chu koi man na to thailo thiwui ki ti ho zong chu ul salon na ding a hi zia chu ailo le thal ki seng ding a hi zia chu ki bol ngai lo khat a hi zin Friday ni athi ni ma chu pung ka gup al hin masanga chu along hi anavuyu a hi in it's along anavui now pa chu pung ka khat pung ka ni mai anahu wanga chu chong chu Friday ni zong chu kisim tha a hi tan akotile it's zana hin azing Saturday ni zong chu ni hlum ke ya kisim ki rahin Sunday ni Bible isimai le azawain simna wachun zingka in atin zingka ka lang mai hi wa nga chu hi chizong chu ni khu tong kha hi zia chu ni khul hinga kisima chia chu ni thum nia Jesu thodo hi ati pa hi tuni athodo ni Esther Sunday man do hi ti chu thumakai tabanga iga asayo hin Esther Sunday hi Ivedai le Palm Sunday, Good Friday, Easter Sunday kiti ho hi anihu akibang pon 25th December Christmas ni huai man tabang bangwa hi hitsi Holy Week so hi anihu kum chenga kibang lo hin khat waiting la amazebin khat waiting la agei zebin hitabang ho hi ipizia ham ti chuneu khat ga sein kating kalchu good Hot laya pakai Jesu Krista hi zan enne chukal chu kod phara abolo hin Exodus as langa kona kalchu kut amandan ho Exodus langa hin kitsin tein akimoin pakai Jesu Krista to te ka theidinga kalchu kut satha abol ding dan ho zong chu Good Friday ya inangai la diu tu chungin ngai hi zong lewan phat ma sa sa ho azong inangai ha diu ka ging chain ni som ni sant Zeus te adinga ni hatha kumbul ki patna ha masa pen chu ni san akitin hichi ni san ani som ni a chu kel ngoi hichi kel ngoi atha diu pen chu kalchu kut satha di pen chu alhen ziu ahin
hi chi ni som ni al hen chu ni som le ni li al hin ni chan ge ki ka chu hi chi 4 days sunga chu ni li sunga chu kêu ngồi chung nộp lên đá kia bằng ai này tên là bùi biểu ngay zin, asa sao ngay zin, hết chỉ kêu ngồi ta chung relationship, anh ấy điều pa chu bắt hiện to go na hin, bắt cái Jesus Christa dùng hi, bắt hiện kêu ngồi nô đi chặt hi na pa le, hết chỉ Jew stein, bắt hiện kêu ngồi nô, hết chỉ kêu ngồi nô, ai lo lấy chỉ kêu ngồi yo, atha điều mai hi lo wa, amasanga dùng kêu ngồi ta relationship anh này và tiếng là kêu ngồi xa anh này và thiêu cho con biếng anh nụ điều hít bằng đàn bắt hình api họ dâu sẽ hi về đây là Jesus Christa to hin ahong kito chất zengin Good Friday ya isa YouTube pen su ahile redemption bắt hình atapa Jesus Christa mang cha vanoi sit hu hing na dinga chon site hu hing na dinga hadam na ato na pa hichi salvific work pa chu ahirla hichi chu alhang pin hu hing na hin phung do ta hen lang hu hing na ko chu hong zong le e ma chin kila ading ki pomding ki sanding angai na pa in a savin hiti chun kal chu kut to hin relation nasata umahiti pahi esasan de isu milodio kanomen ya chu kalchu kut laya pakai su thi a athodo pha jong hi chi pha chu a hi zia chu eveda hile hi chi ta chun hin ki tu dinga hi ni ho hi a hin vedova mitsing mi thim ho adia Christian lam kai ho chun Council of Nicaea apoi mo mama zengin Church history hi Nicaea kupia diz thumle somile ngain ki hona hobung ki hona na neovin it's a part of it while is Jesus Christa thina part ho chakal chu good part lai full moon lai ahi to ki hona chu Jesus Christa thi nale atho na ding part ho it's Holy Weeks sung ho hi avedwa le hasimon he so ke dio hin Equinox kiti hi sun le zan akip alhang pia ki ba na thim hi nive ine yo hin Vernal equinox le autumnal equinox awomin hichi chamkang laya hi vernal equinox kiti phat laya hi hichilaya full moon satha ahung uma ko na Sunday ama sa pen chu hichi pen chu Esther Sunday ya manding dia hi Council of Nicaea chu aniki thulu wa hin hichidung zu ya chu in manzi wa hin sizi itsun alhang pi in vernal equinox iti phale ziam iti aile 21st Mars tarik somni le khata ko na hi April somni le nga sungka hi vernal equinox zi a hin hichi vernal equinox first full moon hung ki mu masa pen hitsi sima chu Sunday masa pen chu Esther Sunday hiding tia hobung in ki hona ananeu to ki hona chu Esther Sunday hi tu ko mai tarik somni April somni hung chu hin khoveile hichi sanga hung mazep thei na lai hi ti pa jong chu ilung thimowa ikoi wak koi tabang khat chun hitabanga phat akichun le pa hi alung ana boiten zizia chutunia hi iga sayo hin tinole tu zing vai hin azawa Bible isim bango hin pakai Jesus Christa hi athodo mo mong tai ti hi Bible ai mo ven nilha ting le patinin phasa hi le proof of resurrection pakai Jesus athodo mo mong tai ti pa aphot sit na ho si to ta san sa tia dinga phat chum pi the lesson ho la do ding ni ha ting le hicha ko na chu igo dio hin tu zing vai hin theological insights elo le theological implication lang anavel tin ep zi apakai Jesus Christa atho thodo ham ama thodo hi hodinga ichange ya poimo am Jesu ama ta dinga zong ichange ya poimo na omam
mi chon si hodinga Jesu thodo hi ichangeya kichat umam satana dinga Jesu thodo hi ichangeya hamse na umam ti ho hi ina video no bom ka sain pakai Jesu thi na hi ama thi na pa se ifaka suwa ama thodo na hi idon selo le hichi achu ipiham ala samtam pi the hi ti pa hi ilonggelova ina koidio nobom kasain hizi achu amasa isai no mutsu ipiham iti ale Jesu Krista athodo pa hi ama dinga adang zong vet daw hitin Jesu ama ta dinga ichangeya poimo am ti hi anave masaleo han kanomin Romans bungkhat sangli langsi vedahile chehin kichen teina kimon Jesu Krista athodo hin ama hi pathin samong mong hi ti hi aphudat ailole aphot chena hi ti hi ama sapeni ni saido nomovin pakai Jesu Krista hi thodo lo hi henlang hile thi henlang thodo lo hi henlang hile thiltam ta avoiding a omen tu a kumsim na azong before Christ edi after Christ ay lole ano denomini kiti ho hi hiti kumsim na sif hiti sif hat umpa ki khel na khat umpa zong hi ana dingin gin sar pon chutingle sa khu phu do vanuli si da hin sau sawin ho Christianity sa khu achung nun na chu ipiham itiai le sa khu phu do ho hi apinu akihein athiuzong akihein ahiwang athodo ve kiti hi kihelo wahin ahila pakai Jesu Krista hi apin zong I heaven apin ni khochat so abade nang le ke banga hichini ho he ti sai thei chat hi zong le apin mong I heaven athi zong athi mong e ti heaven so tingle athodo ki de ti zong I heaven hichi hi sa ko phut do dang ho sanga chung nun na Christianity hi sa ko di hi na so tingle ama ta zong pathin sa pamong a hi na pa hi aphot sit na hin khuti lo hi hen lang thodo lo hi hen lang hile pakai Jesun leisi na len laya thil kidang tam ta bol ho zong heaven adam lo ho su dam heaven athi ho zong kai tho heaven it's also see to miracles ai lo le thil kidang tua ezib gama doi thim hon doi aman sawa miracles abol ho tabang bang magical powers a kibol hinte tia himin agyal the ahin la pakai Jesu thina ko na athodo pahin amahi pathin sa momong ahin ting le athil kidang bol ho zo se le se da len laya anato ho zo se zong hi pathin sa ahi na zala bol mo kidang ho abol hi ti pahi kichi ta aphot se da hi ti hi iga sai do no movin khuti lo hi hen lang thodo lo hi le cross nga athu gim na ho athi na ho zong Roman sarkar adozia ai lo le sakulam kai Jewish leaders ho to political leader ho religious leaders ho to akilung to lo zewa thina to hi amami mozi athi hi tia zong kila the hi ahin la pakai Jesu thina ko na thina gala zo athodo pahin hichitsu ama bol hilzia hilovin midangina ve dazi zong hilovin pathin sa pamo mong ahi na le pathin to gon mong ahi na le michon si ho thaddo dinga hung ahi na a purpose pa chu a fulfill hi ti pa approve na kharahin aban kida iveda hi le pathin sa pa chu hinama zong le leisi da hunga thatna na to a cross nga ting le nithum lhin ni a athodo pa hi New Testament munsom so ma iveda ade in Paul in Philippi mi te hinga bungni changira kona som la khat na langa chuting le Ephesus mi te hinga zong bung khat chang som la kona langa Hebrew mi te hinga zong bungni chang kona langa
ana seizin sol cha te thil bol bunga chang som thum na langa zong akimoin pathienin pakai Jesu Christa chu athodo a kona chu pakai kitile hu hingpu kiti min chu apin hi ati pa pathienin alung hai pi dan pa hi pakai Jesu Christa in cross ngal na ato pa chu laya resurrection athodo pa hin apa alung hai sa dan le pakai kiti min pia aum na pa athabia chuting le hu hing pu kiti min I ho mi hi min I hu hing pu tia ikipo mai mai lowa apa pathinin zong hu hing pu a hi na pa anam da na pa chu Bible in kitchen tein a says in a hi chuting le athum na hin pakai Jesu Christa ni thum ya thodo na hin dan nei pa hi na akimoin chlai kai he thim ding wa ka dei chu pakai Jesu hi Sunday ni zingkai na thowe ti Bible in a says in a hi le Saturday ni azong tho mo a hi poi Monday ni azong tho mo a hi po ai lo le adang dang chu sei daw hi tin hi chi choldo ni sabat ni khuwa hi ipibola Jesu Christa na tho lo wa Sunday ni masani a hi ana tho do a hi dem ti hi gel kham set a hi in he nge e ho chun sabat ni kho hi imang povin choldo ni in zong ila povin hi chi zong hi I he thiam ding wa ka dei khat chu pakai Jesu Christa hi pathin chapa hi zong le Zeus mia ahung pin zin dan le mul ho kitup te na hin zui pe in kala Zeus lam kai ho sakulam kai ho in sabat ni ho suke in ai lo le mosidana suke ati ho zong hi asuke hi lo wa pathina ko la lung le bihim ngai lut na pa anei zala chu abol zia hi ti he ki mo in hi a chu mi su dam ho hi hen lang mi chunga thil pha bol ho hi hen lang hi zong le Bible ji simaile a photos in ti khat chu akimuzin tunin Ivet do wahile Jesu Christa lesit mihima hung pina kona athi changeya chuting la thodo changeya hi mosaic lo mosedan hi asu ke lo a hi kimun he chichun ama hi dan nei pa a hi na zong apot se da hin lesit chunga Israel te Jews te zong mosedan zui kim koi ma cha lo a hin mosedan complete na perfect da zui chu Jesu Christa ama bo hin dan nei pa a hi na akilangin chuting le hi chi dan nei pa a hi na zala chu dan chu aman adei dan na zong a hel thei a hi na kimun pakai Jesu Christan athi masanga athu sei na azong dan hi mihim ho dinga kipi a hi na pa a seizin mihim ho dinga dan kipi a igel nau pa chu hilowa mihim ho dinga dan kipi a hi na pa mihim hon pathin lungdei lam a he thiam theina dinga dan kipi a hi na seizin hito kil hon na chu dan nei pa na hilo hi hellang dan ana suke hellang mosaic dan Saturday ni ham kharin na tho kha hellang ichi mosaic dan hi ana suke hellang hile dan nei pa hi na pa zong approved thei loading dan nei pa hi na approved lo wa hi le pakai Jesu Christan dan anup no ma khial thei he ti zong ki sei thei loading ting le Sunday ama athod oni kho iman ho zong hi validated hi loading a hi ti pa hi iga sei do no movin he chi hin dan le mol ho zong aman thunei na hi cho chunga zong ane ye ti pa hi la ki chen ta imo a hi ti ga sei do no movin ole ho ta san sa ti adinga I chan ge ya poimo ham ti hi ga veki ro hi tin pakai Jesu Christa hi anatho do lo hi hen nang hi le chimasang chun point ha ga zebia nomin ama pakai Jesu ama ta dinga phatsum na ga sei beo hitin pakai Jesu Christa hi thodo lo hi henang hile laya cross ngal hat na ato zo si zong hi aphatsum na
loading a hitai ti pa hi iga sei do no movin a hi le thodo han lang na thodo han lang mo thi han lang thodo take it han lang hi le cross nga chu ipiham atisan lung lovin hana na tong lovin kit jong la phachum kit lo hi chi a chu two sides of the same coin sumpum khat alanga hen thelo a hi banga chu cross apaka yesu ho khela athi na pa to hin athodo na pa hi khat sa pai the hi lo alanga hi ki support to hi ti pa hi isu mi lo dio kanomin hoding apaka yesu athi aphat som na chu ipiham itiai le cross apaka yesu athi pa chu ama ahung tho ki ta zin nang le keizong jesu banga phat ka ting le thim changa atho ki banga nang le keizong phat ka ting le jesu christa banga thodo ki ding hi ve thim changa thodo ki ding hi ve khuti lo hi le ana tholo hi le si da hi kinep na inei ta lo di wa hi ti pa iga sei do no mo vin pa ka yesu thodo chung changa hin ngai dan za chum momin satan hin ade in jesu hi atho poi ti pa hi athut hang sak no ma zengin ziwis sakulam kai ho anamang cha in tu ni chan ye azong ziu ste la hi pakai jesu hi thodo lo a hi ti a hi ki im na lai a hi ti na ki seizin theory za chum momin abang chun jesu christa hi cross a ki khaina lalwal be se a ha do zo talo ama hi a thi lo na a thimil tabang banga oma chichu hung hal do ki hi tia theory zong oma hin chichu aphat lo na chui pi ham a thi lo ai le chu I hodinga chon sil mana pi the lo hi na a tho lo wai le ga zo na lo hin hitabang theory chu satanin tu lai mi ching mi thi mo lung thim sunga thu se ya na sata aman sa hi in I cho hi a ko na zong jesu tho hin a tho do na pa hin I cho zong hi a su thip zo hi ti hi ki moin teng le sei zui ho a de a no mei ho chu no mei lung ho ma hin han zong chu a gi cha do to chu na hi le aga ki vat hi lo hin te mistake hin te ai lo wa hi le ipiha no mei ki ti chu lunggel sau ta ne o hin pakai jesu na thuil ho pan sa chu ipiha lung su to wa vision tai ba chu amu hin te ti ho po hi theory za chom amin hi zong le pakai jesu christa a tho do pa hin hitabang theory di lo ho zo si zong chu hi cho chunga zong zona pi hi ti hi I ga sei do no movin pakai jesu a thi a tho kit banga hi tunia hi kinep na ding nei lo ho in zong na chon set gal satan gal chu pakai jesu azzo hi tan chalai ka la hin them phat ka ga sei be no men mi tam ta hin pakai jesu chon set gal azzo pathin lungnat na mihim te chunga chu hichi adam subset na hichi adam chon set na pa hi jesu christan cross a calvary cross ng azzo ahitan na hizong le I heading o khal chu satan hi athi hi lawai satan hin mier he bang al het the na lai hi I head diu chu chom lam pe na I head the diu chu pakai jesu christa hin satan hi disarm abol hi tia het the disarm ka ti chu I head the ding o win tu in thing noi ho ha lai ta chu aminu yong sei dau tin anom the hin a group yong sei dau tin isang anel ma zing khadwe ni ve ki beng le hu zing the di ho zong ipiha ki mo anoi si lo hi chu a thal choi pau ji a chu na ama chu ki chalo a hi wa nga thal choi chun lang an na hi le an ka kha de zong nom ki salo isanga chapang ho zong chu he ui ti na kan zong da lo chu na dan chu hi chi a thal choi pa ji chu hi chu ai wa nga
a thal choi chu akila pi ting le ama chu thinai lo hi wanga ichunga na ato theina a power pa chu kilamang ta chu hitabanga chu pakai ji sun jong Calvary cross nga hi Satan hi a het be tha hi pun a hin la Satan in nang le ke tun sora thi moi chan na ding thanei na anei pa chu hi chi pa chu ala amang pi hi ti pai su mi lo dio kanomin hi chi ji a chu tuni ni kho a hi langkhana Satan chu e ho tha na i zo po do zong hi pun hi zong le isungu wa cheng Jesu Christa lagau thieng zala chu pathian lagau thieng zala chu Satan zong zo theina inei o hi tai ti pa hi chi chu hoi la ya ilada o ham ti le Jesu a thina le a thoki na pa zi a hi chi ji a chu Jesu thoki na pa hi a thina to i me khom te te yo angai ze a thina pa se i chang hat sa lo diu a thona pa se zong i chang hat sa lo diu ania hi i me khom zingo angai ti pa hi i sei do no mo ben abang lo hi Christian hin khwa golal iki sama ma zengovin had mo iki sama ma zengovin ahin la tunia pakai Jesu athodo pahin e hozong kinem na thabe atha e piu hi ti pahi isu milodio kanomin e ho dinga Jesu Christa athodo pahi rombung li chang som ni nga lang chi ve da hi le e ho na ding e ho dinga hi thiem mo chan na taloding ama kisan ho dinga hi thiem mo chan na taloding hi ti hi kitsin te ni movin chizi a chu Jesu Christa tholo hi le pathian ang sunga hi thiem chan na loading hi thil khat hin saying ka ting he thiem na ding ovin pakai jisun achom lama sei dinga chu hu hing na cross nga to pa hi hoilaya ki su cham kim hamiti le resurrection athodo na hi su cham kim au mai na complete ki bolai he theina ding ovin building ho isawin building ho isaw hi a building sa chai ahung hi nai a finishing ball na ding a hin rong nuangai zin ai lawai le piham it's electric wiring ho za chom ball angai zin it's also si complete ahung ki ball ting le building chu ve zonga vet hoin chen na ta zonga hi in hitabanga chu pakai Jesu thina pa hi athodo na pa hin asu cham ki mai ti hi isu mi lo diu nobom ka sa in chuting le mi him ho hin lungdon na tam ta ki nei zin mi him hi athi ting le hoilanga aum dem ata salamun mang tantin alhagaw hi hoilanga chi dem kiti ho hi i boinaw tam ta hi zin Christian te boina kiwa hi pon sa khuzo si aboina a hi zin ahin la pakai Jesu athodo pa hin life after death thizo wa hin khu lagaw hin khu aum monge ti pa hi aphot si a hi in hitabang problem o zo si hi Jesu Christa athodo pa hin aphot sinin so ting le pakai Jesu athodo hi lagaw vowa thoham ta sa vowa thoham ti kinil na thei ho zo si zong hi pakai Jesu athodo hi ni hating zong le in sei di wa hin sei zui ho ko ma hung kila le na ho a ne ding en na yu mati ho tabang ai la wai le Thomas azong ven ka khut hi ka khut thing kila ki kil na ma ho he tia avet mai lo wa atham ho tabang it's ozong hin pakai Jesu hi bodily resurrected ta savo wa tho hi na pa khunanga kinil bautam na thei ho zo si zong Jesu thodo pa hin kinil na thei ho zo si zong doubt na thei ho zo si zong answer pi he ti pai ga sei do no moven hi atsu childang i het lo zong le Jesu Christa hi alagaw wa tho hi lo wa ata sata ta savo wa tho hi ti pa hi isu mi lo diu kanomin ta savo wa tho lo wa hi le nang le ke so cha na imu de lo de hi ti pa hi isu mi lo di ngai cross achun ta savo win nang le ke helin athin atisana longin anati nga sudu wa zong pc apodin tisan zong apodin hitia chu ta sata thi hin atho do achu lagaw wa tho hi hanlang
ta sabawa tholo hile hi chi salvation jong chu complete hilo de hi ti pa jong hi het ngai azi chu pathinin achapa Jisu Krista hi nang le ke hat do dinga ahin sol hi in nang le ke mi chon sil hat do na dinga chu mi chon si mi akiti ting le mi him akiti ting le chun ta sa le lagaw ne hi win ale pakai Jisu jong chu atho do ahin anagaw se sen tho do ta han nang hile nil kal na tam ta thei ding ahin hagaw kiti chun ta sa in ato thei tam pi ato thei lo mahin mi him 100% in kangai lui ati na pa zong ki proof thei ta lo ding ahin pathini nei ngai lu now hi 100% hi ai lo awat be hi la ei ngai lu do hi ti di zong chu hagaw bo se sen ana tho do le hi thei lo ding hi tan ya chu pathini nei ngai lu now hi chan ge ya li na ei ngai lu do hi ti a phot sit na zong chu ta sawowa atho do pa hi ti pa hi su mi lo diu ta sawowa ahung tho do ta zia chu nang le ke so cha na imu theyo hi ta sawowa ahung tho do ta zia chu nang le ke in thiam chan na imu theyo hi ta sawowa ahung tho do ta zia chu nang le ke in kiniem na imu theyo hi ta sawowa tho do ta zia chu satanin ichungowa ita sawa etek za chom chuma hin bol mai the hi satanin su gimna ei nei mai the hi ahi wanga anazowa Jisu Krista chun ta sawa zo hi zia chu nang le ke in zong hi chi zo the na chu in ei zo we ti pa kenem na zong atha ei pi the hi ti hi isai do no movin pakai Jisu ta sawa mi himin ta sawa Bethlehem ahung piengin Calvary Cross ngal hat na tongin zu tingle hichi ta sawo wa chun atho do in hichi ta sawo ma chu phat kha tingle nang le ke puya hum ki ding hin wan ga mi hun ting zong le hichi ta sawo mel puwa chu ipakai Jisu Krista imu di wa hiti hi isai do no movin chi ja chi ho dinga kinem na len ta ine yo hiti hi isu mi lo di wa hi Good Friday in a man la watson til kidang aso tampi in a say oven Jerusalem pondal hitsi hoina pondal akikia so hozong linkian ozong isay oven hitsi hola til khat poimo ta chu ipiham itiaile Jerusalem han kot hozong ki hongin Jerusalem mithieng ho phabeb khat kholai dunga awale ve atoile ve ti chna bible imo khawam Izadio ka ying chain hi chi chu Jesu thina thil so hin pakai Jesu atho do mong hi I ho dinga gamasa pathina dinga zong gamasa hi na pa hi approve na hi ti isei do no movin phat hong sot zep ta ni yang la them kharin sei beng ka ting Leviticus bung som ni le thum lang chu iveda hi le Gamasa kud ho aman di tiengole ipia bol ziwam kila tiempo ho hin hitsi chang le mim ho ki khop tup ding phat ting le hin tiempo ho hin chang aki khom tup ding a hitai gamasa ki lam ding a hitai ti vet sa na he ipia bol ziwam iti ai le e chang al lam ho ipiham chang lam katin adi hinam zong ka hepon chang phal na chang phal ho ko phabe khat a jiwa huina hi ahin soi jiwa hin hi chi ting le chun thiam pu pai hi chi chu pathian thangwan ane ya hi chi zo ting le chun ga masa hi apulu pan jiwa hin na hi chi chu athang ko na ta bangai John Baptist in pakai Jisu Krista alam pi sim tu dinga hunga hi na ana sei banga chu to line chief minister ham prime minister ham ka hepoi milal khat hung dingai le amasanga mi phabe khat na hung cho hi chi tabanga chu hi chilaya Jerusalem e chilhan kot ki hona hung po do ho zong chu mi thing ho zong chu ga masa
Jesus Christa hi thomong ding a hi ti a proof na dinga a phot sit na dinga hong kilang a hi win atun so ra wanga mo chu tho pa hi lo lai ti hi lung thi mai na koi diu Bible mun khat khat ho hi I het thim lo wai le na sata isulung kim aum zia chu chorong chi ga se o hin hi chun Jesus Christa ga ma sa hin nang le ke ibon che ke wa hi sang adang ho na ga adang ho chu I hi ve ti hi isu mil lo diu kanomen ia chu ga ma sa ta chun ga dang ho chu relationship nei a hi na pa italang nom kirovin ga ma sa hong kilam ting le ga dang ho jong chu phat so lo hi la kilam pai pai ding ai tai ti hi a ki chinin hi chi tabanga chu pakai Jesus Christa ahung ki ding hi nai ma ma zing a hitan ale anai ma ma ta iti pa hi edi isimai le kum sang ni wala chi tan ipieti le kum sang ni wal ki ka ta Jesus hung ki na ding nai cha ki sai ham ti hi ilunggim ilungdan mai the o hin e hodinga e pat ni kho sang khat chu pathina dinga ni kho khat tabanga hin e hodinga kum sang ni itiwe pakaya dinga ni kho ni ham khat bo hin ala hin na aziz so part in zonga control thelo pathina hin nang le ke chu space in controlling time in controlling control na thei tampi iom aomin pathin wang si tabangin a control thei pon limitless God hin ia chu tu ni kho a hi isei nom pe nu chu ipiham iti ai le ga masa Jesu hi in nang le ke hi gadang I hi win hi chi a hi relationship pa hi builap ibol diu hi apoi mama ma zing iti hi isei do no movin Bible mun chom choma Jesu tho do ding ki sei ho jong chu phat ahung so dizin hin sei da tang ka ding tuni ni kho hin a chaina ka sei nom pi pen hi ipiham itiai le pakai Jesu tho do hin nang nga dinga I chan ge ya phat som na na piam pathian thui sei khom ho wa kon hin atha bin ki ngai to hitin I phat som na thei diu ho I point ho I sei ovin Jesus Christa ama dinga phat som na ho I sei ovin mi chon si ho chu hi le Jesus Christa hu hing po ki san nai lo ho mi chon si ho wang chu hi le thiam chang lo ding hi ti pa hi Jesus tho do hin apat sit na hin thiam chang lo ding hi vin phat khat ting le achung wa thu tan na khau ta hung lung ding hi ti hi Jesus tho do na pa hin approve nai Good Friday a main message pensu ipiham pathin in a ngai lut now pathin at sa pa chang khat ap now I hoding at sa pa chang khat ahung na pa chu ting le pathin in chon sit at het dan pa chu Good Friday a message say hitabanga chu Easter Sunday a message zong hi Jesu at hodo na pa zong hi the fulfillment of God's love pathin mingai lu na su bikit kim na hi pathin in mihim hi chan ge ka ngai lu ti pa hi good sorry chi Easter Sunday ya hi su cham ki ma hong ma hi chu ting le pathin in chon sit a the zia a chapa chang khat I lo hi la hin sol na pa hi Jesus Christa tho do a zong hi koi tabang chon sit the thelo hin ho mang ho zo se hi phan khat ting le thutan na ang sunga na zoom ding a hiti pa hi a message sa pino ma hiti sei do no movin satana ding a wang che hile atun so da satana ding a hi Jesus Christa thodo pa hi golal na a hiti message ingayo to kilhonin pathinin athu ichan sewa dingin pathe bo pi taw han ki pai conduct yen part in kila kitan